Ino ni metha yetu ya nteto thaa ithatu inkugwate ugeni inde mbere bururu. Ino ni mucia nteto iria tukubanganiritie muthenya wa umuthi. Ntiringira kura gwitia kwa goti wa mugate ni migambo ya Kirima Ngucini. Gavana Mamboa kurega gwitika mucemanio wa kwariria kimera kia muguka garoni ya rais. Kebithero kia Nywei na Rugima Nchobi ndege gitareni Tharaka Nithi. Webangania nonto wa kithurano gieciite kia erekithia mamajani tariki 28. Mutaaramu wa siasa Eric Mutwiri na arutite mukana ukonie rwaria rwa finance bill mwaka uyu akiuga kombeka ukethirwa na itagari ria kwenda kugarura thirikari bumaniti na Kenya engi utariria muthuro wao kumane na mendekithia makwongero kwa murigo wa ugoti. Bamwe na ugu Mutwiri augite gunkibwa muno kethirwa mbesha ino cia ugoti kaigutethereria mu Kenya bantu bakuthikire mibuko ya antu anini. Na noyo miario yumite kire mu biashara ungi na rito Timothy urorombete ya bunge kuthikire kirero kia Mukenya indi ya kuringira kura muswanda uyu Muthuri Murioki na riboti ino. Muthenya jwa rujo nandi metho jonthe jeketho ja kiri mbunge nene bakiarire mantho ja finance bill ara Kenya nandi baketho beterete bunge baba nugaru kubiko bakithithia na ketho ba mikurukie kinyeire Mukenya kana ketho akigwa amna bubu tukerania na mutaaramu Eric Mutwiri augite ati itukumakania ketho bunge nene iketho ikurukie finance bill jo ikai kiraika batana iko na thirikari gita motungata kuringana no gotibugitwa atukwenda kwera president kana inya parliament ogoti no buri yo bora bukagaria bungana indi kira Mukenya akwenda kuona nyokaria bungana atia indi twethe manyaga ana beto tukabekia skuru bako access education nenjaga utheri twethe sibitari no nto thaiji anto bajwa no arambe sibitari cha public kaba tu universal healthcare ya kama ten marito Universal healthcare ndio bionde no mbecho gwitu kaba tu interview utheri no nto tengo wenge thirikari to thurete thirikari te kuthithia biashara thirikari ne kureta maendeleo amna bubu akoria bunge ba Meru ukeja kutha baga kuruke finance bill eje ibogwe budget ya Kenya ni mbiere mu Meru ithakethwa akigunika onto brapo kona begwa tombaru ne timbo de kithenji kutetha kuna finance bill gutena budget no nto finance bill ne mbechiri kuonekana ku fund budget oketha wina imani na finance bill eji na budget proposals ira chiro ichi kumenyakana tonye ore support finance bill no ndo bamuradi jwe ko jojo ke budget yewu jura tuje toka na Mumeru jura tuje toka na mtojo no thimenti kana mtomero na constituency reore finance bill eji nicho kanyuma kairi itetegerwe what is not important bachoke bene bo mwananchi wa kawaida ni biashara yao by biashara there will be enough money and people will be ready to invest. Otherwise right now no new industry kutika mboni njeru inaandia kama kuendelea kuinga all the companies are threatened to close in Kenya. How are we going to employ our youth? How are we going to employ our fathers and our mothers to do more? So what are you going to tax as a government when there is no industry you've created, where there is no markets, it fails, where there is nothing you physically created, you want to tax? Eric akiwa na ibwe nene mono kona bunge bagitwa ni rais kagita karia babwiro tumira ume bwao na inyao ja mbunge kutena gutindikwa ire makosa mono kuona MPs bakiamba gwitwa state house bakiamba gwitwa ni executive je kaba batena inya bongwa ja parliament kana bate mathogano jao bate okemba bathikira Kenya ora bakuga kana batu aja Meru ara Mumeru akuga bo beterete to bathurire betagari
betaga kueja wa instruction na bauma na toka bataka mono na ningwa nketho and very keen na tote kwenda nya voting eu parliament rojo ithio na acclamation to na mtu uge yes kana no to menyerande ki abunge betu 10 no ndo twene nya nominated MP ponde twenda kuona ugo votere no na ketha votere yes no tonye imbio ko votere yes ke budget ije irekaja kuguna mumero akigura tutengerete nandi ni antu guchetha thirikari karata na kuria ogoti oni nde mutaramu nya ninde mutaramu wa taxation imbije kirege akareka tha iji antu bakaithe gintu gitwa tax avoidance no to tax avoidance illegal ogo komba tu ko reduce komba ko chetha na mauku jaku ukainya na kuringa na ka reduce na ndi na to tete no to nyare abongerere VAT ke petroli revenue era levy era yuma ke petroli mweri ndatekete last year bakuongera government revenue thirikari na merena 1 billion inde gwita biashara Kenya ni onto bonene kabisa ija crime gothithe biashara omoreki indo angi mwanya mtu to kwenda levy to kwenda mbi sheria hii nyingi cha gothithe biashara chia very difficult thina age president akuwa no tongere tax to GDP ratio egatethe kake rira tukongera tax bracket rira tuketha tuna biashara nyingi chikomba korea ogoti kanini kana tumbo kuria Kenya na kwinyirwa gukuna ndi gweta na mbere ojora nto bambite ukithia kajo kwao komba kuthwa guntu bungi bwaciarwa ojora bonekene ntere mwanya ndene ndiguru na ndikanenya president wetu William Ruto ate kunde na revolutions chiambirite no nto bantu baketha bate kuona faita thirikari bakinya erwa bakigwa bongo bainyeretwe na bakona ate bagwita mbeche ciao na thirikari eteko thithia jara bairigirite na kou leo ambia kuona mukenya ambia gutumira SMS wengwa ambia kuringira thimu wengwa ambia kuga ntuko ja rojo bageta parliament ukaja ukaona ja muchetho amba kwetho revolution rande bwambitie na njere kariata ni bote ni nonto akenya bate kwenda finance act iji bate kuona bate finance act iji bote for once to ne boy jaro tero mu Kenya at least botige court revolution iji ambiti nonto yambia bokaja kuona tipo kagutake Muthuri Murioki wa TV mutiro Kangangi. Mubunge wa Central Imenti Kirimango Chine na ugitebwe atiringa kura gwetikiria kongera ogoti kiri mugate akiari ungete ntereshi Antonyero abodhuguchi Central anareretie rukuru rukonekana takaru kuthundia gatagati ka Rais Ruto na munini wawe akiuga guti mutongoria obati kuthungira muntu mama na wega ni kumaba metho akimubunge uyu na shokete onekana kwendekithia gutarwa ari mukareregiti wa UDA kaunti ya Meru kire ithurano cia UDA iria ithengerete mutugikare enacio Akiadia nterechi Antonyero wandine abodhuguchi Central mubunge wa Central Imenti Kirimango Chine na ugite watetekiria muswanda jure jukongera ogoti kiri mugate na intobiria bigwanene na mugate akiuria karibara bamuringire kura onaregana na muswanda tajojo tekugano kakuro na mutongiri wa mugongo Daktari William Ruto utendifete tutekorwa president ene decision imwe chia mekwa ni executive tukauga na ari buina na ari tethitheti ata oni ntetekeria ni kuongera mugate ogoti nonto imbije mugate muntu etagatinda guketha kawa barabatije naja barabeba ome imbije muntu natindo kethia kawene akaliwa ogoro chiringi 600 tukanayana kana yairi magana yangana akia no goro achwa ura akathithia na mbecha iu kana ura family kare akaga atwika kire akomba kugura imugata na kariaka na ndire mugata bibi itio gotire nke gutetheka kana gukua kwa umugate na kwa baigwa nkianga kankiringe tuma nkiuga ninte kwenda gintu MBC ndie karontona bomenye tankorwa na president ankuwa mwananchi akathithia atia mwananchi okawaida akathithia atia
nonto ibwene ntuko iyitera kwara matuma na ikwana marigo kingi mubunge kiri maruga thaiji kuonekene marwirwe jandwa gatigati ka mutongirwa mugongo na munini wawe baba tikwe wa methobo baire na ndwa chao chikethira chigitonyerwa kuona Kenya urauka kwina tumarwirwe kidogo hapa na pale, lakini uroka thungutha especially ndwene cia nene uketha chibo beteta na assistant chief wowe ukamenyeria utonyera begwatanira utethira inyore utemenya igwo ketho ikianda ikemuthia no ntunande wo gati wa omena amu kwa una nde manto jamo bwa jona ija kwenda ja imetho kaora kira kina bata imanto jara batwe twarombere Antoria twaromba kura tuyurirwe jona yabwe na kiama kia UDA kerigeri kuthithia kithurano kia atongeria Baja kaunti ya Meru mweri Jwenana mubunge kiri maruria kari guchumiria kwa wingi kuthura atongeria baraba kwenda babatongeria na nkuruki mubunge jo akionania wiru bwawe kiri utongeria bwa kwa mukarigito wa kiama kia Meru kabo kumbira bwe kura cie yatore kuringirwa cia kiama Anko boromba boborenda tukire antu bange barume guthurwa imweri Jwenana inyagite kuraja iagastio kwanza oninga twakira kinene buruga Kenya ngambota Romero ande chama ni Omero yonde leo ngachwena wangi anga taro iba bwala kumara na muthiene ni mubunge oro kugarikania ngabana wa Meru Kawira Mwangaza kurita ngugi yawe mono chegie barabara no kangabana ujo agwita naja mature na kumuchambia na kumumeneria mubunge kirima akiwa kaneko kagita kamutongeria kwithira kirita ngugi ra thurero ni akari na muntu na ijengogewe endi kinyo amurikania kogo mpora omurigania ko mena omurigania ko nchambia kere antu muntu narite ngugewe na inyapo kenda kumenya nontu imbije bwe na thomia na bwindi bwije kwakera kule ale ikwandiki barabarene county barabarene central government barabarene ntura barabarene endere muntu na ugainda alemerwe ntethia ende muntu atiuga wametonga ukamenya bugwa manto yabiyaire indale meno thithia atia aguange naku okayo metonga ukathithia atia ukamenya manto jau gutwe na bata kwenda kukareru mawa no tekeru githuku ya kemuka muka kale kuruma meya gwe kanywaga kutega chekeja kamuka utiomba kuma wandi ni abothugusi centro gicigo mbunge kia centro imenti nke report ratito cia weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Gavana kuma kaunti ni Ciamboa ni maregete kwiumiria kiri mucemanio uria maragwatite ugeni garuni ya rais nikenda kwariria montu makonie muguka gavana mama maugite mu makathie akikire mucemanio uyu kethirwa atongoria mamangi mambwata bunge na maseneta makagwatwa ugeni na mbere makamba kurutha mucemanio mari mumongwa. Asanteni. Habari zenu. Gavana Mantere Ciamboa ni maregete gwitika witwa kirigaru ya rais kwariria montu mamuguka na marubuku ntere inu. Kama mnavyojua kumekuwa na mchakato wa masuala ya mogoka kwa hizi wiki chache ambazo zimepita. Tumekutana leo tukiwa viongozi magavana na wajumbe wakiongozwa na mwenyekiti. Tumekubaliana tuko na mwaliko wa Mheshimiwa Rais na tunamshukuru kwamba aliona vyema atuite kama magavana wa Pwani ili tujadili mjadala huu. Ni bare maugite magetika witwa uyu marike kurutha mucemanio wao ta atongoria mantere inu cia Mombasa, Maribo na abunge na maseneta. Baada ya mashauri ambayo tumejadiliana na wabunge wetu na maseneta ambao wako hapa ni kwamba Rais atabidi kidogo atuie radhi kwamba hatutaweza kukutana naye Jumanne hii, lakini tutakutana naye baada ya mkutano wetu ambao utafanyika Ijumaa wiki ijayo hapa Pwani. Ni mashokeria rais nkatho nontu wa kubangania mucemanio uyu indi maugamu magetika mari monthe na ti atongoria akima kuthurwa na kura indi ona makindini. Nasema tuwe radhi kwa sababu pia barua tulipata Ijumaa jioni magavana wote
na kwa hivyo hatujaweza kufanya majadiliano ya kutosha. Mushemanio uyu urabanganite kureta bamwe atongoria mamboa na Mamiru, Tharaka Nithi na Embu. Tutakuwa na health expert, tutakuwa na viongozi wengine, religious leaders watakuwa hapo. Hatutakuwa wachaguliwa peke yake na society leaders, naitwaje hizi civil society pia watakuwa hapo. Haitakuwa hata sisi peke yake tuchukue majukumu haya, kwa sababu hili janga linalotukumba linaathiri umma na jamii yetu wa vizazi vijavyo. Sababu hii maswala kama mnavyojua tulivyoalikwa na rais, si maswala ya counties na magavana, ni swala la jamii yetu nzima ya Pwani. Kwa hivyo tumekubaliana kwamba hili janga ambalo linatukumba si janga la sisi magavana, ni janga la umma, na tumesema kwamba viongozi wote lazima wahusike. Kwa hivyo itakuwa sisi tumeenda kinyume na viongozi wenzetu ambao wamesimama pamoja, tukikubaliana kwamba hili ni janga lazima tupigane nalo. Orugi na wendia wa Nchobi ni mutugo onekanite kurega kuthira bururu nturani ya Gitare ni wandini ya Mugwe, Tharaka Nithi. Baria biashara methiritwe makienderia Nchobi ikurunguni na ithakani. Bwishite already sisio mweru wa niwe David Gitonga ethiritwe akiruta mwerekera umurito Kirima Shibu mantere inu akienda matigira Nchobi ino ikuthira. Samuel Gaishima narumirite rugono ruru. Rugendo rwa guchwana na endia amwe na anyui ba Nchobi ndege iwatho rutwirite maitia na maindama tukiburaga biungu na witia ndwara ndoromerani ya muro wa Irigo location ya Gitareni wadi ya Mugwe aratwithirite ara Nchobi ya injire ibobi ikienda gwa kuma rukiriga seitiri anyui bakiumaga nterino cha Gitareni amwe na Chegweru wadi ya Mariani. Wewe konywa popole Teregeria mama tigiro mbicha ino iraturingite na kamera irembithe ichi kuonania bura biashara ino ithijaga mbere thaka ino iraikomendia ikirikanaga ati chigagwa ire ntume ibangi baraba mirugaga ugakuana mutongi anadomirire na mirije kathona kamiriji mabida ni mwakole mukurujo uratutira menyari etwa yake no umwe wa baraba kuriba kugondwa Nchobi ino igikinya thaa 5 cherukirirwa imunthi na guka aremerwa igwetie Karima ainukite muchi wake kibondeni iki kia muro wa Irigo ituonete biungu nkurukia bithatu bira biendagirwa Nchobi ino na ntu mwanya mwanya untu bobo borithi mbere warira kamishna wa imbia wa kaunti ino David Gitonga aigitwe akiruta watho Kirima Chibo na Anini Bago ukandana na urugi amwe na wendia bwa Nchobi ino ndege iwatho. Wazee wa mtaa, kuna uwezekano serikali kwa miaka mingi itawatambua na mtaanzia kupata kakitu ya kujisaidia. Lakini jambo moja, wajua pia lazima kukuwe na majukumu. Najua pombe ziko, kuna mahali hata hapa nimesikia sijui mtu wanapika pombe mahali wanaenda wanatandika watu kwa mashamba yao. Nyinyi ndio mko mashinani, nyinyi ndio macho ya chief na assistant chiefs. Kwa hivyo hizo wapali mutupaze ndio tuweze kufuatilia, mutusaidie. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Kikanya tunogo kebanini. Ana baku ni botoro baruju ritana mwana waku egabwa gwikaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho yonde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jokaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fund ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wiki bo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Mwezi huu wa Mei
Changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. No twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi. Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwako. Tutiritaga murimo joshukari na mieri 3, high blood pressure na mieri 3, arthritis na mieri 3, low libido na ntuko 3 na thinewe kathira buru, ironda bya kiu, alangisha mithemba yonthe, thina ya mugongo, kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba. Aja Meru, obisi sheto ire kalkia akwena nduka inene Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaigire sharuki iri mwankatha 10 muciogoro. Maoa turisa Maclodge nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko shionde cha Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaigire sharuki iri mwankatha 10 muciogoro. Nkoroki gwatania na dagitari o munene mutaramu Jay Mburu ntuko shionde cha Jumaine kwambiria thaigire na ndaika 50 aje kwa Weru TV. Kumenya mantu nkoroki araniria na dagitari o munene mutaramu Jay Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369. Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. My body, where my body, my body. Ukipata baridi, nunua mabade, mabade. Ukitaka usingizi, nunua mabade, mabade. Raino, ni raino, ni raino, mama, mabade. Raino, ni raino, ni raino, mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Raino Mabati kutoka Raino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe Mabati ya sasa ni ya Raino. Mabati ya sasa ni ya Raino. Chukua mabati mama ya Raino. mabati ya kudumu ni ya Raino pekee. Gikuo kia mugambithania Monica Kivuti uroratere uturo wawe nyuma ya kuringwa risasi kotini akuruta ugambi wawe riu ni kwanikanite kirigishano gikinene muno kirerwanyirwa ugambithania. Gwataniro ya agambithania niyo KMJA nianirite gutirwa kwa magamba kimie kikionde kenda kuba thirikari kanyaga kungira ukaria kirima koti bamuna ugu mugambithania munene Martha Koome na binyeriti ati koti igacokera kuma Jumatano ontutigite atumiri makoti na kirigishano gikinene. Munene wa Borisi Jafet Koome nawe narekeretie barua kiri nyumba cia ntito akiuga ukaria ukarikithua kiri koti cionde ndini. Anthony Kadenya na riboti ino.
Inspector munene wa polisi Jafet Kome leo nanenkanite wirane kira rutingo gibonde bagitengo gya koti ate bakanenkra wekalia bwa kwigana kagita karia bakurutango gijao bobo bukejaga kiumya kimwe nyime ya mugambi thana koti ya Makadara Monica Kivuti kwithokero ni inspector wa polisi wa Londiani Samson Kipchirchir na gotigwa agweritwo thoku utoro bwa Monica Kivuti bugekinyaga muthia agitiritiro thibitari ya Nairobi. Rais William Ruto na nyuma ya gusokela kumandia Italy ni ya Switzerland ni ajukitekanya kunenkanira apology yae kiria sore nja Monica amona rutingo gibonde bakoti. Rais William Ruto kiuga kuthieteria kana kwithukira rutingo gibakoti ne wekinae na kuthikia nyume na watho. Rais William Ruto kiole gitengo jia wekalia gutigira rutingo gibakoti ne bakunenkera wekalia bwa kwigana bobo kithijaga na mbele kiama kiagambithene bakoti nikianirite gutejanira utungata bwao kwa mbere muthenywaru na kuga bakathithia maandamano muthenywana kienda kwinyire thirikari itigere bena wekalia. Itagaria lile liagambithene baba likimenagirwo na inya nene ni mawakili. Jaji munene nawe Martha Koome gwitukira walaniria na ndiki banteto na ugitutungata bwa koti bugatejanirwo wake muthenywaru kenda kwa gitio Monica Kivuti na bakethiro bagisokera muthenywa ethatu giutate na migambo ya kiama kiagambithania baraba ugite mugomo ukethiro kithina mbere kuma muji munene wa Nairobi. Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Kiogora Daniel horia ukuruira gitu kia mwerekeria munene kiri kiwanda kia majani kia Githongo na umiritie gutita nyuma yawe na mangi gutigwa na unja na kwirwa matibingi timu mamare makwendekana gushuwa gitigiki. Kiogora hana ugite kuringana na watho wa bunge kurendekana muntu kwithirwa na kiro ngiri ciiri cia majani ende iwanda cia majani niciugite no mwanka withirwe wina kiro ngiri 5 onturia kuganigi utate na bunge. Riu na uriti Minister wa urimi Mithikari Nturi atonyere kagite karaithurano bierekeri ba majani ki factory mwanya mwanya thengerete na Daniel Kiogora urorari umwe urora romba gitigiki agwite beingiriome gituimba tikinyite kiro ngiri 5 yutate na watho urabukuga muntu onde abirikudo na ngiri 2 rari umwe urorari aspirant ba elections ya director ba KTDA Githongo Tea Factory lakini nandente kithurano nekiu nuntu bwa magaruko jarejire ka changes irejire na kwa uria Tea Act kuga muntu kenda arunga methirwa akinyite kiro ngiri 2 na ndi kura change gete kiro ngiri 2 ikiro ngiri 5 lakini batu itukurigara niki ku change tukoma kiro ngiri 2 na unyo twathithirie public participation ria kwari na tea reforms mwakene jwa 2020 ira ciatongeretwe nura wari minister wa agriculture Mheshimiwa Munya na thiuruka Kenya yonthe na wananchi baita maoni jao na twagwatanira itwethirwe twina minimum ya kiro ngiri 2 kenda tomba kwethirwe iri inclusive kana inyantu bara bena majani ja makai na beno tongeria bubwega bethirwa bekithuranone. Ana ni kuringana na Kiogora ajwe ni kitu mogaruku chaja thiru mbunge jate kuthingatirwa giuta tenora bakuru na ni mawatho ja factory iria kuthingatirwa ana ni mtondo konda kuthurwa aburi na majani kilo ngiri 5 kini last week inya barabara arimi baije secure ira ciare cikwambo ibande ni ciitirwe inge ciekirwo itekuga ikiro ingana murimi nacio turirwo ituthingatire articles of association cia company na inyacho wetagie company weta Githongo ka wetagie county company secretary ati ukoni article of association ure kuga ikirwa ke okwirwa bati kwithirwe na kiro ngiri 5 na ndiki uria kira kinene article of association ya company Githongo tuge factory kana kiogo ikaya imenti na Tea Act yathithirwe public participation ni Ministry of Agriculture na National Assembly ka parliament nyayo indikana itware abo Githongo bakithikaira maoni ja wananchi ka bya arimi ba majani ura bakuga na twetekaniria kiro ngiri 2
ne kwena inya nkoroki enge ya Articles of Association kana ya Act of Parliament ira ya korokerwe na ya gazetwa na nandi arenda minister urimi thikari nturi kwithwa gitonyera nikenda gutigira watho bwa murimi gutigire na majani kilo ngiriji na gwetikirwe kurunga magiti kethira ti uu kethwa kwina nkindano ngi kotini kinya directors bamwe barabarukamite bakumenya ria kithurano igitete kilo ichietete ochencho chieta 5,000 barathithiria mantu jateja kawaida ukethira mtura ketha kilo 100 mweri jwe 5 arakethere kilo 2,000 kana mbewe na kilo 2,000 ochwana ara kilo 2,000 uchumete na mieri eu enge yonde 11 arakethete o kilo 3,000 ina kilo eu ikuma kwa minister wetu wa agriculture na barabonde bakusika ibatege ina akia mwananchi ekurira na twathithiria public participation twetekiria kilo 2,000 mbere tuchokia magamba kaire kotini ituje turatwira magamba ja maingi kotini kithurano kiomba kwethirwa injerenge ya guprepare arimi bachoka kotini gutetera haki yao nyare president akuthurwa kama bunge ka gavana atiora uotonga bwao ibungana kenda qualify kurungamira gite fulani lakini aja turoru otonga bwetu kimajani ibungana kenda omba igu qualify aja ko antu baba inge bakuingirome na tebuburare wirigiro bwetu agwito ntebu nandi bwatu mantu baba ingi barabe nomba ni botongere kuingirome na nto barabe na kilo nyingi no bageta na mbere gutongeria nandi no ntu twatega vijana baraba inge bararungamite kithurano neki ibara ingiriro ome na kenda wethirwa ukinyia kilo 5,000 ninga wena majani o ekaizere kana ikemwa nusu minimum omboketha majani jau ukinyia kilo 5,000 area sira kwa anda wa majani na ari antu baingi imono kwethira inya muntu ina ikemwe imbati kwa antu barabaga turo tongeria nebo majani ethirwa sheria ireka thingatirwe ne kilo 5,000 ni antu baraba twire antu barabe na miunde minene tuingire antu bange ome na mbuga beno tongeria bubwega kwa ukira batu tukuga isheria ya kilo 2,000 ne thingatirwe na directors after muizere chame yake 3 nonto nande thirwa inya sheria ije ya kilo 2,000 ne iraterwe inya limit ipindi no itenya yegatewa kuchoke kaire director ga serve gutena limit ya miaka iria akethirwa ari director Muthuri Murioki Oro TV Mutiro Kangangi. Munini wa mokarerigete kirembondi ya kiwanda kia majani ya Kionyo niwe Gwaragwara Nkosi nethiritwa gitareria arimi mutaratara uria ukethiro kirumirwa ni kenda murimi omba kuringa kura kiri ithurano ino ikaruthwa tariki 28 cia mweri uyu kiri ibanda 50 na inyantheni nerekeria amaria makathurwa magekara gitini kwa miaka 3 mutugikare enacio arimi bakimera kia majani beterete kithurano kia ontariki 28 mweri juju kia kuthura erekeria ba majani barabaka jukio wathani kwa miaka ingi 3 ikeja na nditu kiarania na Gwaragwara Nkosi ni munini wa mukarigiti wa mbundi erekeria ba factory ya Kionyo na kinya wari ndebene akienda guchokwo tongeri ne kairi arimu erekeria wangirine West nethirita gitariria murimi kiria gikwendekana kenda kuringa kura ntukweu murimi ethra ari na mutame jumoja mitame 12 mwaka juju murimi ethra na kibande kiawe na murimi asikie kuringira kura polling station wengwa agatumana nonto atumana agachokwa Nkuruki Nkosi na ugite kana kuria murimi orote na kibande kana mutame juria ketherete majani kira bati kuthithia kenda karinga kura ibande tujibande bithagwa gwatu ko karingira Gwaragwara kana karingira mtungi kana karingira oria kibande no kiru mwe kuroku kainya mukuru no ide kibande giaku kikeja kura ntuku yu kurukira kwa police station weto nenkerwe abstract wanenkerwe abstract weta ukimutame weta ukaringe kura mutame nyijwithawa tukeja kwithwa ukajwaga mbere ntuku ikinyetera factory weto ba request bataba kunengera mutame jungi
no karinga kura kire kithurano kia factory ya Kionyo kire na itobia kuringira kura 24 biria kuringana na nkiama MBC ire ketherungamirite ithurano bakuga bikethira biruguri kumathemo cha rukire na biethira bikingwa thaa 9 chogoro no tari bwethira bukiambirio ryo aja gwetu twina ituo bia kuringa kura ituo 24 zoni ni 3 o zoni ina ituo bina na kuri kambiria kumathemo cha rukire mwanka thaa 9 cia kinya thaa 9 ituo bende bikaingwa bionde bia majani na kura ciambirwo tara au muthenya komba ithaa 10 cia kinya thaa 10 na nusu werune itukwirigira kura sente kia ciutarwa na twamenya no ucindite mantu ya kwa director miaka ingi 3 iromba ria nkosi kiri bara bakumereria mataite biu bierekeria ni kuringa siasa cha thiriti na marumi kana ndoa akiuga murimi ni wonde na katharika kuthura mutongeri ura bakwenda ankaro mabu antu bakarumana antu bagasambania bagaita miaria tibu ithuranone antu bomere antu majani antu bathomete antu majani ajinga arimi bomire batitumairwa batiri agwa jonto majani jao na niyo economic activity yao tukija kuleta ndo majani tukireta siasa majani ibanda bibio the factory chonde isia inyanya cionde ikigwa isia miru na darakanithi ikigwa wija kwithira antu bathini kuku bakuntu bakurigaria bathina gukunkurukio bara bathini baba ina beniko kura beniko sietire na muthiene mataro jankosi kiri murimi ni kuthura mutongeri orore na katharika gutigira kimera kia majani ni kigukira nkuruki kenda bakethira bakigia mbesa antu bategere mutongeri mwega mono mutongeria majani jetu twendagia over 99.6 twendagia omekaja kwa majani jetu atukitaga ketiraga export turimaga tukathi bandene chakauma au jakura container chageta kwendwa kwa chunku kwa arabu tontu banywa majani batu tunya majani mono nkauga bara bakathura ni bategere mono muntu na kithomo gigukira no ntu marketing part of it ke reportra to wero weekendi rea kwa rieto ni mutuge kare Akari kuma Kirinduke mwanya nimeumiretie kuromba gavana Kawira Mwangaza kumaringa njoki na njira ya kumagurira nguo cia michetho mibira na nkinyagia mathaga mangi magitumi mariuga michetho ino nithiritwe iri abata muno na nkinyagia gutuma matikone kanyaga kuthungira kiri mitugo imithuku iri inkiumba kuthukangia mauturo mao. Dennis Mugendi na riboti inu. Ibieni na bya musetho wandini akachiu gicone kia ubunge kia Igembe South pontwa sethi bagusetha musetho batina musetho mithako kwao ti mathako indi thina inene yao ikwagia uniform mibira kana into bingi bila biendekaga mithakone kubiona imageni riria timu ingi ciao mecijaga gusetha nabo gavana tukumuromba tutethia mibira volleyball net na uniform na tukawirirwa sana ti challenges ira tukulukirite tukaria kilabu kia rigi asethi basetha maguru amatheri tutembut goal cia rigi ni cia ikingi mete twita twatema tukaenjela na kinya goal cia ogoti team cia topra ciepua tutemivira asethi bamwe asetha awampa ikira tukira kia ora 150 kyo tusetha mipira team cia tunyite uniform tusetha t-shirt bamwe cia red bange cia black na kukire budget iri kurukitwe mbunge ni account ya Meru bali wote kinyambi baragairwa airomba riao ikiri gavana Kawira Mwangaza abarikane kinyago kiagia ungi na bangenyurire matigari kiri atamast budget ira ya bwithirwe utebio ayuthi baka chwand barombite utengerwa ke budget yu batoto youths baka chwe tonete ne uniform kiego yanto Chwan na supported the team cia Mawad na supported the team cia Therward na ikyo tukuromba mama batu nyethira muguru wetu MCA na rere onka batu turamuriga batu onka tuingwa we really batu twamwete bro we really support mama na tuonke
na mamenye thre MCA na tulero on tunya ke 45 million yara bangi to tebi ataleta ba to youths bakacho ke budget irare o tebi atwandikite to youths twamude tuingwa tugirete turombe no to watewa osigacia na gwethiate kwendeka. Dennis Mugendi, Weru TV, Akachio, Igembe South, County ya Meru. Niwega nonto wako na kanya kurumira ntito cietu muthenya wa umundi riu inkwendere utuku umwega mwananirie wetu mathithio tuko mundi arai Maureen Kirimi.